Blok ke dalam, favor jurnalis. Blok ke dalam, blok ke dalam, blok ke dalam. Blok ke dalam. Salabel bukan. Kita meeting. Licença. Vamos dar licença. Senhor, a favor, Senhor Cia, Bispo eleito Dom Leandro Maria Alves, o comitiva foi a Catedral Vocal. Gunung Berasi. Yo sé que kau kita bawa punya Gunung Berasi. Hela ini, asura hela ini asura tina. Kau makan kami, yo ketinu kami. Kita naik, naik punya apa? Naik kerja, musuh yang kau. Entrega a minha ama minha toda e a minha lete a kahau dusu bangai kerja nai atang ami dikeke nos panon kau mana tutu oyono ami kami saleh kau husba nai kerja kasih mono dunia mau Yesus Kristus nyetilu mono dunia ama maromat nyetilu. Hoje, dia 21 de junho, ina Rio Rua, menunggu resintor rohi, naik hak atau dunia anu fatu. Ami agradece, bo kaita bo. Ami yang makbe, kalah hamana orang rohi. Ami kalah. Siremos Laos Sinuho nakabengona Laos Sinuho nakutoroona Nai Kuitaro
lain. Semua barak kami sungkan. Kami tahu kereta lain. Dia daroni. Leon lameti, larang lameti. Oi na emos. Ida mereka. Kau dia na boleh barak kasuru lain. Atau retira. Torna ya usu. Reverendo Padre Alito Pinto Guzmão, se tratais do presidente SEP, Sua Excelência Reverendíssima Dom Norberto do Amaral. Presidente da Autoridade Municipal Balcão, Sr. Olívio Freitas, se tratais da Sua Eminência Dom Virgílio Cardeal Carlos da Silva, SDB. Sr. Manuel Guzmão, Chupisuco Barro, se tratais do Sr. Presidente da República, Sua Excelência Dr. José Ramos Horta. Representante da Administração Manatuto, Sr. Eduardo Guterres, secretários da Sua Excelência Reverendíssima Municipal. Administrador de Queques, Sr. Januário Soares, da Sua Excelência Reverendíssima Dom Dominico Saco, Bispo Atambua, Indonésia. Administrador Sua Excelência Romo Max, Umbria Vigário Geral, Kupang, Indonésia.